हाय गाइज आपण देखिपारे आम बिलर मैच टी होची।
କହୁଛୁ ବାଜିବ ବକରି। ଗୋଟେଟା ଦେଖିବୁ ନା ତାହେଲେ 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 କାଗଜରେ କିସ ଲେଖିବି ପୂଜା ଶିଖିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଚାଲୁଛୁ ନା ବେ ୟାର କିସ କଥା କହୁଛ। ଆଉ ଏତିକ ଥିନେ ତ ହାତ ପାଇଥାନ୍ତା ଏତିକ। କେତେ ଦେଲୁ କି? କେତେ ଦେଲୁ କି? 这就是紧了。ବାଜିବ କାର ଆଣିଛୁ ନା? ହେଇଟା ଭିଉ ଯିବର। संगम करी जाइए केउठू मारियो 5
କୁଣ୍ଡେ ବୁଝୁ ନା ତୋର आपड़ू जा मु पछाड़ देमी जा बॉल लास्ट बॉल ତିନିଟା ବଲ ହେଲା ମୁଁ ବୁଟଟା ଯାଇନି ଲାଷ୍ଟ ବଲ ପକା ଲାଷ୍ଟ ବଲ ମୁଁ ତ ଗୁଟ ୱାଇଡ୍ ଗୁଟ ନୁ ମୁଁ ଗୁଟେ ଖେଳି ଏଟା ଗୁଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଏ ଦିଟା ଏ ଗୁଟେ କେ ଗୁଟେ ଫାଷ୍ଟ ବଲ ୱାଇଡ୍ ବେ ଫାଷ୍ଟ ବଲ ୱାଇଡ୍ ସପନ ଦେଖୁଛ ନା ତିନିଟା ବଲ ଉଠେଇ ର ଚାରଟା ବଲ ବଲ ତିନିଟା ବଲ ହେଲା नो बॉल दवानी रेडी हो कि बॉल को होगा गुलिया काढानी रेडी आ गुलिया नहीं ना तम प्लेयर टाको डाकी कथा हो प्लेयर कथा हैला फील्ड रे हां प्लेयर का संग कथा सेकंड टाइम डाकी ताको कहूना मते कहूना तम प्लेयर नहीं ताको कहूना हां तमे निजे निजे कथा है ना बोल हम प्लेयर कथा नहीं बोल दी तमे डाकी कथा हो दी कहूनु भेला माने पछाडो प्लेयर दे को ना थोड़ा भेला मा पक्का बाजो गोड ऊपर खाली ना आवे तो हमु गाथबु फास्ट ओवर पड़ी सपना थी परे दौड़ स्कोर 14 छक्का गुटे मारन एटी कैमरा देखौ जे एटी मारियो बोली मिथुनवा गुटे चौना खाली सिंगल भाइरल अंपायर है हाथ देखिए छो है कोई दिन छक्का छक्का बॉल छाड़ देगी छोड़ी तू थोड़ा कोन बड़े बॉल नहीं छाड़ दी बॉल के दरकार नहीं तो ताले 200 दरकार 200 11
ଅଫର ପକା ମାରିବ ଖେଳ ତମ ଲାଇଭ ଭାଇ ତମେ ରହିଛ 34 କଣ ସେଠି 6 ମାଇଲ ସେଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ନା ନାହିଁ ରେ ମାଇ ଦେଠି କାମରେ ଅଛି ପୁ 35 ଦେଖିଆ ବାଘ କିସ କରୁଛୁ ଜୁର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି এইটা করছুনি কি ডর কেরক মু তো দেখিমি হেলা এইটা মু করুଛୁ ডর কেরক মু দেখুଛୁ ମାରବେ ଚଢି ଠିଆ ହଉଛି ଦେଖ ପୁଡ଼ିଆ କାଢିବ ଜାଣି କାଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁନୁ ଯିବା ତୁ ତ ନଙ୍ଗା ଛଅଟା ମୁଁ ଖାଇବି ଫୁଟ ଧରେ ଭାଇ ହଁ ବାସ୍ देख देख चिकू का सिंगल दबो देख
ଭାଷା ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ବେ ୱାଇଡ୍ ପକା ୱାଇଡ୍ ହବନି ସେ ଚଢିକି ଠିଆ ହଉଛି ୱାଇଡ୍ ପକା ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାଇଡ୍ ପକା ଧର catch। ୱାଇଡ୍ ହବନି ସେ ଚଢିଗଲା ହେଲା ପକା ୱାଇଡ୍ ପକା ୱାଇଡ୍ ପକା ମାନେ